Геннадий Айги, Анне поемыри призыбок, Булагане Надежда Лекарева. Чекпизине хоешине бамашкан, чыбамыжы шиляен деларать. Кам хушныши жаплаза планмашкан, Анне жавыл, Анне чари хужат. Манвады гвагарджаным, Аннежен, Мәнжухлеезі пиріншін дүсменші, Дебе, ешартламагун земгелеші, Ыштан гына дуватши, чунышши. Шындерубе бірле хевелде келжі, Анжақта азымрақшке вырышы жүлізем, Меже анненші піргеленжі пейджі, Меже анненші шурджіш жүжізем. Әженнебейі сұлынза гаядын, Анжақта мұжырна зайлзе, Шылна жыртсайыз хирелле удадым, Шапла выржа шынгердер аннезем. Экзаменземді дас чухне асыраха, Келген бір уладжа удаш пала, Маны емік келжі. Улттырагын ағый, шелбештерзе гайман, аптрамалла. Ялдан инже пір техникумайыс ядын, пір день бір вылнашке, шурмадылық скере, шериге бейемеді цазудадып, ес шешчінранан юлачам, врень. Ес хужи ес пырдадық шығырашке, унжух лештерден ман бада аннем. Анба ардет емік, хойын тазылашы, Худаш патнекшке пәчік алызем. Нумай кере ларзайып курдым, сан шығыру жес юльжі маназа. Үраш шықри мұян хурсан хурада, анжақ аннежім сан жыну таза.